barabizi kwa sababu ufika kwetu wanajua ko mama ari we warumfatiye umukingo ukomeye. mama ndiye alikuwa ananiangalilia sana. Mama yaje nagize ibyago. Mama alikuja nikiwa nimepatwa na tatizo, nta cyerekezo mfite, sikuwa na lengo. ndamushimiye nk'umubyeyi w'intwari kuri njyewe, ndabimushimiye. Hayo mambo yote namshukuru. Ni umubyeyi mwiza, ni mzazi mzuri, wabanye nanjye mu bikomeye, barishi nami kwa abana nanjye mu byiza, kakaa nami pia kwa mema. Ndamushimiye aho ari. Imana yo mu ijuru imugirire neza. Mungu wa mbingu mbariki. Icyo mpora musabira nuko Imana yamwongerera iminsi yo kubaho, kwa Mungu amemzidishia maisha, akazabona ababuzukuru biwe bakuze, aweze kuona wajukuu wakiwa. Kansaba familia batambuke, chani si familia yote waweze kupita mbele. Haleluya. Ndashaka gukoresha umwanya muto kubera ko umwanya wacu ari muto, kubera ko gahunda y'itorero taragerwaho zose, kwa sababu mambo yote hayajafikiwa. Ndavuga nihuta, nitaenda kwa haraka, ariko nari kugira nk'igitero cy'indirimbo 178 niimbe pati moja ya nyimbo zo gushimisha 8 kwa nyimbo za shukrani. Hakubiyemo amashimwe menshi twari dufite, mbayo imezingira shukrani mingi tulikuwa nazo, kubera ko ibibazo abantu bazagenda bacamo biba ari byinshi cyane, kwa sababu matatizo watu upitia ni mengi sana, ariko Imana igashobora kurinda abantu, lakini Mungu ulinda watu kandi ikabidufashamo, na anatusaidia kwa mambo hayo. Nshimiye Imana ko tubashe kugera hano. Namshukuru Mungu ya kuwa tumefika hapa twebwe twese turi bazima, sote tukiwa salama, tugasanga itorero n'abaturanyi babana ari bazima, tumepata kanisa pia majirani wa watoto wako salama. Imana ishimwe yabikoze, Mungu asifiwe ya kuwa ametenda. Amagambo yacu, maneno yetu, muratubona turi benshi, harabavuye hirya, harabavuye Kongo, harabavuye u Rwanda, harabavuye na hano mu gihugu, tuko wengi, tumetoka mahali tofauti. Abo bose siko bavuga, hao wote hawataweza kuzungumuza, ariko mwumve ko tuvuze mu mazina yabo nabo, lakini muweze kuridhika ya kuwa tumezungumzia nabo ntibagire ngo nuko batahawe umwanya, wasiseme eti ni kwa sababu hakuna umwanya mutoya dufite, kwa sababu ya muda chache tunayo. Ibyo turayibashimiye, tunawashukuru kwa hayo. Amashimwe yanje, shukrani zangu, abantu bakeya gato cyane, itaweza kuwatamuka watu wachache kidogo. Nashobora kubyandika kugira ngo nihute, nimeweza kuandika ili niende kwa haraka. Abafite indirimbo yo gushimisha nko nabwiye murebe ya ndirimbo 178 mwe muyumveho gatoya, wanayo nyimbo hiyo ya 178 muendelee kusikia vizuri. Nshimiye Imana yo mu ijuru yabikoze, nashukuru Mungu aliyotenda. Kuba tugeze kuri uyu mwanya wa Divine kugira ngo haguruke n'umuryango we, ya kuwa tumefika kwa muda wa Divine kuweza kusafiri pia na jamii lake. Turashima Imana yamurindiye muri iki gihugu, tunamshukuru Mungu aliyemulinda kwa nchi hii, ikamurinda n'abana, imurinda pia na watoto. Byari byinshi twari kuvuga kuri Divine, ni mengi tungezungumuza kwa Divine, nk'umukobwa w'intwari, kama binti ambayo ni mshujaa, umwana muzima dushima mu muryango, mtoto mzima ambayo tunashukuru kwa familia na tunampenda. Turamushimiye, tunamshukuru uburyo yitwayemo hano, vile ameweza kujichukulia hapa umwanya ukomeye yararimo, kwa muda ambao ulikuwa si rahisi, kwiyubaka akawa umuntu, akaweza kujijenga kawa mtu. Uyu munsi agahabwa n'inshingano mu itorero, pia akaweza kupewa majukumu kanisani. Icyo turagishimira Imana yo mu ijuru, tunamshukuru Mungu wa mbingu, tumusaba kugira ngo akomeze iyo mpano yiwe, tukimusia endelee na akomeza korera Imana ye, aendelee kumtumikia Mungu wake. Ndashimira umuryango wa data bukwe Colonel Mugema, namshukuru familia ya baba mukwe Colonel Mugema, aho bari, aho batuye, bari
muri Kongo n'ahandi hirya hose ntabashiye kuvuga. Pahali popote wanaishi Ndabashimiye. nawashukuru. By'umwihariko ndashimira muzee. Kirasmi namshukuru mzee. Mzee Colonel Mugema ni umuntu w'icyitegererezo. Colonel Mugema ni mtu wa kuangaliliwa. Sinamuvuga ngo mvuga imirimo ye Siwezi sema n'ubutwari kazi n'umutima zake uko ateye na moyo wake vile ulivyo. none aha ngo mbirangize. Eti nimalize sasa. Ariko Imana mbwira yo mu ijuru Lakini Mungu namwambia wa mbingu anajua. namwe muri aha mu byumve. Hata pia muweze kusikia. Yashoboye kuturerera uyu mwana Mweza kulea mtoto huyu mu bibazo byinshi yaravuyemo. kwa tatizo mingi alikuwa ametoka Babanye ndani. neza, Waliishi naye vizuri, aramwubaka, akaweza kumjenga, amugira umuntu, kamufanya mtu. kugeza uyu munsi Paka sasa Imana yamushoboje. Mungu aliyemwezesha aendelee kumbariki. Turayimusabira mu izina rya data Rwatangabo nkamanya naye. Tunamwombea baraka kwa jina la baba yangu. Ngiye ni data bukwe kubera ko ni sebukwe mushiki wanje, kwa sababu ni baba mkuu wa mucyo nanje ni data bukwe. Kwangu ni baba. Kumuvuga ni ibintu biremereye ariko ndamushimiye ku mirimo yakoreye Imana. Namshukuru kwa kazi alizomtendea Mungu. Cya kabiri, La pili, ndashimira umuryango wa data. nashukuru jamii la babangu. Uburyo twabanye n'umuvandimwe, vile tuliishi na ndugu, akaduhisha icyubahiro, kaweza kutupa heshima. Ndetse ndashimira cyane uturangaje imbere ari we mama. Sana sana namshukuru mamangu. Mama yaje kubana n'umwana mu bibazo, alikuja kukaa na mtoto kwa matatizo, aramurera, kaweza kumulea, amurera nk'umwana, kamulea kama mtoto, amubera umwana, kawa mtoto wake, arera abuzukuru, akaweza kuwalea wajukuu. Kuba Imana yo mu ijuru ishoboye kutugeza kuri iki gikorwa, ya kuwa Mungu ametuwezesha kufika kwa kazi hii, mama gihari mu ntege nke ziwe, ya kuwa mama ako kwa udhaifu wake, Imana yo mu ijuru abikoze yabwe icyubahiro. Mungu aliyotenda asifiwe. Ntiyashoboye kuza hano, yavuze ngo araje gusezera mu itorero rye, hakuweza kufika, ameenda kwa kanisa lake kubera arakombotse mu mirimo yararimo, ugasubiyeyo, tugiye kumusubira nayo, tunaenda kurudi na yeye. Niyo mpamvu yavuze ngo reka aje gusezera mu itorero rye. Ndio sababu amesema anaenda kwa kanisa lake. Ariko ahadari mw'abantu mwenda yomba shimire, lakini atakuwa ku mirimo mama yakoze, kwa kazi mama alizozifanya. Ndashimira namshukuru pia itorero, kanisa, mwatorero mwe, kanisa murangajwe imbere na askofu, ambayo mnaongozwa na askofu. Turabashimiye, tunawashukuru ababanye n'uyu mwana, waliokaa na mtoto huu, abamubaye hafi, waliokuwa karibu naye. Muzi nzano Kiswahili hano ngo changamoto, muzi changamoto za hano muri Kenya. Mnasikia uyu mwana yarwaje abana, aliweza kuwagonjesha watoto, yagize ubukene, kawa maskini, ashobora kuba yarabuze n'ibindi ariko mwamubaye hamwe, alikosa mengi lakini mkawa karibu naye. Turabizi neza, tutubizirikana, tutubikurikirana uko bukeye nuko bwije, tunaendelea kufuatilia mchana usiku. Itorero muri rusange, kanisa kwa ujumla, kwa maradufashije yakuwa umetusaidia mukabana n'uyu mwana, kana mtoto huu, ntiyagira amagambo aza mu matwi yacu atari meza, hatukusikia maneno kwa mafikira yetu ambayo si mazuri. Turabashimiye ko muri abaturanyi beza, yakuwa nyinyi ni majirani wema. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Mungu wa mbingu awabariki. Turashimira abana dufite hano ambao tulikuwa nao hapa, barimo Bisetsana murumuna we, ikiwemo Bisetsana nduguye, bashoboye kubana n'abishwa babo, ambayo walikaa na wipo wao, barabafashije, waliwasaidia, barabanye, walikaa na wao mu bintu byinshi tutovuga, mengi ambayo tutazungumza. Ibyo byose ibyo bakoze ntitwirirwa tubivuga, hayo yote walitenda tutatamuka. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mungu wa mbingu awabariki. Ndashoje, natamatisha, dushimira umuvandimwe Jean Jacques uri hariya, tukishukuru ndugu ugiye kwakira mushiki we, ambaye anaenda kumpokea dadake, bazakomeze babane neza, waendelee kuishi kuko bakomeje babanye kama vile waliishi, kandi Imana yo mu ijuru na tena Mungu wa izakomeze baho umugisha. aendelee kuwa. Hari abavandimwe bo kwa mama wacu, abavandimwe bo kwa data wacu bari hano, kuna ndugu hapa, abo bose turabashimiye, wote tunawashukuru. Ndashimira na madame twashoboye kuba twazanye, nashukuru mke wangu ambaye turashimira n'abandi bose bari aha nubwo nta hindukiye ndebe, kila yeyote yako hapa tunamshukuru mu izina ry'umuryango, kwa jina ndabona wa data wacu naona baba n'abandi, mushiki wanjye, hata dadangu, uyu mukobwa mubona, huyu binti munaona, uyu muzayirwaze niko mpaye mubona ngewe, huyu ni muzayirwa, ndamushimiye, namshukuru. yabanye na murumuna we, alikana bajya inama, akaweza bafashanya muri byinshi, kusaidiana kwa mengi,
Imana yo mu ijuru yamuhaye uwo mutima, Mungu aliyempa roho hiyo ikomeze imugirire neza. aendelee kumbariki. Ibindi tuzakomeza tubivuge. Mengine tutaendelea kuzungumza. Bienvenue. Ni bienvenue koko. Karibu nyegere nguhereze mikoro. Karibu hapa niweze mu izina ry'umuryango kama familia. Uzadushimira umuryango. Uweze kushukuru kandi muzakomeze mubane n'umwana. Muendelee ukana mtoto. Kuko Imana yamubahaye. Kama vile Mungu alimwapa. Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki. Murakoze. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reka twese dushima Imana kubw'uyu munsi. Kwa sababu ya siku leo. Muraza kutwihanganira ko amagambo menshi tuza kuvuga n'ubundi arasana tusana basubira mu yo bavuze. Tutatuia radhi kwa sababu tutarudia maneno. Ariko nuko ari amashimwe kandi asakaho ahuriye ku kintu kimwe. Ni shukrani ambazo ziko kwa jambo moja. Mbere turashimira Imana kuko yatugiriye neza abangana gutya. Tunamshukuru Mungu kwa ametutendea vyema walio kama hawa. Twateranye kugira ngo tuze kwishima no kwihimbaza kuri uyu munsi. Tumehudhuria kwa kumshukuru siku ya leo. Reka dukomeze tuvuge dushima Imana kubw'impamvu duhagaze hano hantu. Tuendelee kusema shukrani kwa sababu ya wakati tumesimama hapa. Ubu ndashima mu izina rya Muze udahari. Nashukuru kwa jina la babangu ambayo hayuko. Ndashima no mu izina ry'umuryango wose abo tuvukana dushobora kwa jamii abo turi kumwe n'abandi batari hano. Bayo tuko nao na wengine hawapo. Reka ntangire nshimira umuryango w'iwacu. Naanza nikushukuru jamii kwangu ambayo nazaliwa ndani. Ntarinze ntondagura amazina bila kunena jina. Buri muntu mu ruhare rwe yagize kugira ngo uyu muryango ukomeze umere ukomeze. Kila yeyote kwa bidii yake. Ariko kubw'umwihariko nshimira muzehe utubyara. Kirasimi namshukuru baba mzao wetu watureze ambaye alitulea katugira abagabo katufanya waume aho twananirwaga kaduhengamura mahali tulikuwa tunashindwa alikuwa anaturikepesha ariko bwaca bigakunda alafu kesho yake inakuwa sawa. Muzukuri narebye abavandimwe murabona ko uyu muryango ni munini. Munaona jamii hii ni watu wengi. Hari abandi badahari ni benshi cyane. Kuna wengine hawayupo ni wengi sana. Jewe dutambukana hari indi shusho yisiza kuko sinanahabaye. Tulipokuja niliona image nyingine kwa sababu sikuwepo. Aha twigeze uyu muryango wahagaze mu bihe bishize turi mu kababaro. Tuliweza kusimama hapa mara tena tukiwa kwa huzuni. Tubura umuvandimwe. Tulikuwa tumekosa ndugu. Bimpa gutekereza ko Imana ari Imana. Kanipa kufikiria ya kuwa Mungu ni Mungu. Mu bumana bwayo ni Imana. Kwa Mungu wake ni Mungu. Nta kindi twarenzaho. Hakuna kingine tunaweza zaidisha. Nanone mbona tuhagaze turi mu mashimwe y'Imana. Pia tumesimama tukiwa kwa shukrani za Mungu. Ijambo ryayo riravuga ngo kwa mkono wake tupokea mema na mateso. Kuboko kwetu wani byiza ni bibi. No kuvuga ngo uyu munsi turashima Imana kuko ari Imana. Leo tunamshukuru Mungu ya kuwa ni Mungu. Rero reka tugende twihuta kugira ngo dutange umwanya. Tuende kwa haraka kwa sababu ya muda. Ndashimira Imana kuko Imana yabanye n'uyu muryango wa mukuru wacu hano muri iki gihugu. Nashukuru Mungu ya kuwa amekuwa na familia ya ndugu yangu hapa nchi hii. Iki gihugu kiragoye. Hii nchi ni ngumu. Jewe personal machara nani. Mimi kibinafsi nimeweza kushindwa. Kijemo kenshi ariko naracitegereje ngikuruye kirananira. Nimekuja mara mingi lakini nikitafakari inanishinda. Kuvuga ngo abakibayemo muri abantu bazima murakomeye. Wanaoishi hapa nyinyi ni watu wazima. Rero Imana yabanye na mukuru wacu ariwe Divine dufite. Mungu aliyekaa na ndugu yangu mkubwa Famille Pascal. Famille Pascal akaba muri iki gihugu akabihagararamo neza. Kakaa vizuri kwa nchi hii. Ndamushimira. Namshukuru. Ntabwo twari gukora zose bishoboka cyangwa se ibyo yari gukenera byose. Hatungefanya mahitaji yake yote. Ariko ndashaka kuvuga ko ari intwari kazi. Lakini nataka kusema amba ni shujaa. Mu byukuri mu buzima bwose uko yagiye abaho vile alikuwa ndizera ko atigeze dukoze isoni. Tumai hakuweza kutuaibisha. Yabaye intwari kazi. Amekuwa shujaa. Ndayimushimira. Namshukuru. Kuko ni benshi. Kwa sababu ni wengi bamara guhura n'ibibazo bisa nabiriya bagatakara zake wanapotea. Kandi ugasanga abaye charge ikomeye cyane mu muryango ku buryo bukomeye. Naona pia majukumu ameweza kukua mengi kwa jamii. Ariko oliye kuba charge yabaye soutien, yabaye kuliko awe mzigo, yabaye igisubizo reka mbyite gutyo. Amekuwa jibu kuliko awe mzigo. Yagiye afasha muri byinshi. Kwa sababu amesaidia mengi paka sahi. Mu ijambo rya Muze n'ubundi tukomeza kuvuga ngo yaravuze ngo naho agiye ni mugiyeyo.
pia kuvuga mahali ngo ameenda ni yeye ameenda. turakomeje dukomera ko dufite umuntu muzima ugiye Tunashukuru n'ubundi uzakomeza kuboko ku muryango. Kuna mtu ameenda na ni mkono wa jamii. Ariko bityo turashimira Hivyo tunashukuru abaturanyi, majirani, turashimira itorero kubw'umwihariko. tunashukuru kanisa kibinafsi Wabashe kumubanira muri ibyo bihe. ya kuwa ameishi na yeye kwa kati Rimwe hizi. mwamubaye hafi kurusha uko twebwe dushobora kuba twaramubaye hafi, kuko ntago twabana nawe mu buzima bwa buri munsi. Mweza kuwa karibu na yeye kuliko sisi. Cyane cyane dushimira abakozi b'Imana Sana sana tukiwashukuru watumishi wa Mungu bamureze mu buryo bwa mwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. walimulea kiroho pia kimwili. Mu magambo ye kenshi yakomezaga atubwira umukozi w'Imana, Alikuwa kwa maneno yake alikuwa akituambia mtumishi wa Mungu, muzukuri hari uko yiyongeye kwiyubakamo kiukweli ameweza kujijenga namna nyingine kugeza aho mwamugire n'icizere nawe akaba umukozi w'Imana, paka mkaweza kumupa majukumu kwa kanisa. ni ari kugenda ndizera ko namwe mfite icizere ko hari imbuto mugiye kubiba ahandi hantu. Hata mahali anaenda mnajua ya kwamba kuna mbegu anaenda kupanda. Rero turabashimira, Imana ibaho umugisha. Tunawashukuru, Mungu awabariki. Reka nshimire umuryango kwa badatabukwe. Wacha nishukuru jamii ya baba mkwe. Ndabashimira bose muri rusange, Nawashukuru wote kwa ujumla, ari baramu bacu, kiwa ni ndugu zetu, ari sister in law, ndavuga mama Mbanza, kiwa ni sister in law wake. na abantu bakomeje kuba hafi cyane, Ni watu wamekuwa pamoja sana na ndugu yetu y'uyu muryango. ya jamii hili. Nukuvuga ngo babikoze neza Kusema uburyo tudashobora kuja muri zo detail ngo tuzirangize. Hatuwezi sema moja moja tumalize. Uko navuze kwa Mugema, Vile nimesema kwa Mgema, kuvuga ngo no kurundi ruhande niko byagenze. pia kwa nafasi nyingine ni hivyo hivyo. Ariko kubw'umwihariko ndashimira mama nubwo atari hano hantu. Kirasmi namshukuru mamangu hata kama hayuko hapa. Ndavuga mabokwe. Mama mkwe. Yego. Turamushimira kubw'umwihariko. Tunamshukuru kirasmi. Uyu mubyeyi yabaye hafi y'umuryango cyane kurusha uko ushobora kubivuga. Mzazi amekaribia jamii hili. Aba bana mubona aha ngaha bamuzi kurusha na mama wabo. Hawa watoto mnaona hapa wanamjua zaidi ya mamaye. Kandi mu by'ukuri ni umubyeyi ufite abandi buzukuru benshi cyane. Kiukweli ni mzazi ambaye ana wajukuu wengi sana. Byari ngombwa ko aja n'ahandi akagenda akafasha abo bandi. Ngerienda pia kusaidia hao wengine, ariko yafashe umwihariko wo kuba hafi y'uyu muryango. Lakini akawichukulia kirasmi kuwa karibu na familia hii. Ntaco dufite twamuha muri aka kanya. Hatuna malipo sahihi. Ariko nanone ku buryo kitagomba no kubura. Lakini pia hatuwezi kosa. Nizere ko ibyo ngibyo turaza kubimenya mu muryango. Najua hayo tutaanza. Ariko cyane lakini sana ku giti canje ndamushimira. Mimi kirasmi namshukuru. Ndamushimira kuko yatubereye umubyeyi mwiza. Namshukuru ya kuwa amekuwa mzazi mzuri. Akatubera hafi y'abana. Akawa karibu na watoto. Kandi ntareke aho dukomeje kumusabira ubuzima burebure. Hachi hapo tunaendelea kumtakia maisha marefu. Niyo bagiye ndatekereza ko bishoboka ko ashobora kuza. Hata mahali wanaenda ataendelea kuangalia. Nakomeza kubaho mu by'ukuri. Akiendelea kuishi. Tukomeje gusaba Imana ikomeze kumuha ubuzima burebure. Mungu aendelee kumpa maisha. Rero turashima Imana kubw'ibyo byose. Tunashukuru Mungu kwa hayo yote. Kuko amashimwe dufite tutobona uko twoyavuga, ibiri mu mitima yacu twavuga byinshi. Shukrani miono metu ni mengi sana tuwezitamuka. Ndatekereza ko abagize uruhare muri uyu muryango ni benshi. Waliokuwa na manufaa kwa jamii hii ni wengi. Ushobora gutuma wenda hari nabo nakwibagirwa. Kuna wengine naweza pia nikasahau. Ndashimira mukuru wacu utari hano bita Olivier. Nashukuru ndugu yetu ambaye anaitwa Olivier. Nawe ntiyabasha kuboneka kuko ntabwo arahagera, ariko ndamushimira. Kufika lakini namshukuru. Abahari baraza kumubwira. Walio hapa ataweza kumfikisha shukrani hiyo. Ni mukuru wanje. Ni ndugu yangu mkubwa. Nyuma yo kubura mukuru wanje ariwe Pascal, nanone nawe yakomeje kuba mukuru wanje wa bugufi. Baada ya kupoteza ndugu yangu, yeye amekuwa ndugu pia karibu. Nabandi nanone nabo bityo bagiye babikora, ariko nanone afite umwihariko we. Lakini sana wengine walifanya, lakini yeye ana binafsi wake. Twagize ikibazo cy'umwana warwaye. Tumekuwa na tatizo ya mtoto aliyogonjeka. Mu gihe ndashaka kuvuga ngo uruhare runini rwo kugira ngo byibuze amelioration ashobora kuba afite uyu munsi ni kubwe. Vile alivyo saini kwa sababu yake. Yamubaye hafi muri ubwo buryo. Amekuwa karibu kwa namna hiyo. Ariko nibindi byinshi. Lakini pia kwa mengi. Rero reka ndangize mvuga ngo Imana ibaho umugisha. Nikisema Mungu awabariki.
uyu munsi Divine avuye hano ariko nizere ko ari imbuto yanyu mugiye gutera ahandi hantu. Siku ya leo Divine ametoka hapa, lakini mbegu yenu mnaenda Kandi kupanda nicyo mahali pengine, twamwifuriza. na ndiyo tunawatakia Imana izakomeze ibambika imbaraga, Mungu aendelee kuwaimarisha, ibakomeze aho bazaja aendelee kuwalinda mahali mu wanaenda mirimo itandukanye. kwa kazi tofauti. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Yesu ashimwe. Amen. Ngiye gushima gatoya, Nitashukuru kidogo, nshimire n'abantu, pia niwashukuru watu, nanasezere. pia nikiaga. Ikintu cya mbere ndashimira Imana Nashukuru kwanza Mungu kuko yatubyukije amahoro twebwe twese, na kutuamsha salama sote, tukaba twabashije guterana. alafu tumeweza kuhudhuria. Imana ishimwe. Mungu asifiwe. Icyongeyeho Kingine, nk'uko mwabibonye, kama vile umeweza kuona, no kubasezera ni kuweza kuwaaga, kubera ko iyo tugiye kwa sababu mahali tunaelekea ntago tuhazi, hatujui, turahumva ni kusikia tunasikia, ariko lakini Imana iri kumwe natwe. Mungu yunasi. Ikindi Kingine, nshaka gushimiraho abantu bukeya, nataka kushukuru watu kidogo, kubera ko abantu basa n'abatwaye umwanya munini, kandi hano tumenyereye ko tujya dukoresha umwanya muto. watu ni kama wamechukua muda mrefu na hapa tunatumia muda kidogo. Ariko by'umwihariko nari nagiye gushwanira pasiteri ngo anyongereho umwanya, Lakini nilikuwa nimeenda kumwambia pastor niongeze muda. yego. Ikintu cya mbere ndashimira famiye yanjye, Nashukuru familia yangu, ndashimira famiye zombi, famiye mvukamo na famiye nshatsemo, familia nazaliwa na familia nimeweza kuoleka ndani, kubera ko kwa sababu Imana niyo yabigennye, Mungu ndiye aliweza kuumba hayo, niyo yazimpaye izo famiye zombi, ndiye alinipa jamii hizo mbili, kandi ni famiye nziza. na ni jamii nzuri. Wenda mpereye nka mbere ho gatoya, ntabwo dusubira mu bintu byinshi. Hatutarudi kwa mengi. Ndashimira kuri famiye yanjye, ndashimira Kwa familia yangu namshukuru papa, namshukuru Pablo, uyu niwe wanteze, huyu ndiye aliweza kunilea, n'umudamu wiwe, pia mkewe bandeze nkiri umwana mutoya cyane, ambaye alinilea nikiwa mtoto mdogo. nibo bandeze nkiri umwana mu buryo muri quartier bari bazi ko ari njyewe mfura yiwe. Ndio alinilea, walikuwa wanajua mimi ni mtoto wake wa kwanza. Bandeze neza, Walinilea vizuri, ndabibashimiye. nawashukuru sana. Barananshingiye, Pia waliweza kunifanya niunge ndoa, ndabibashimira. nawashukuru. Ni ukuvuga ngo njye ntabwo nzi papa wanjye mbyara, Mimi simjui baba mzaa wangu, uyu ni wenze. huyu ndiye nafahamu. Hari igihe ngira ngo imiryango murabizi, hari igihe abantu mushobora gusigana n'abantu ariko bakababera ibigwari, Najua kuna mara mnabaki na watu lakini wanakuwa wabaya kwenu. ariko ntabwo yigeze atubera ikigwari, Hakuweza kuwa mbaya kwetu, kandi wenda ntiyari afite ubushobozi burenze, na hakuwa pia na uwezo ambao ni mkubwa, ariko yakoze ibishoboka byose kugira ngo atwiteho, abumbe famiye ya papa. lakini alifanya mengi ili aweze kutunganisha familia ya babangu. Niwe mfura ya papa, Yeye ndio firstborn ya babangu, ariko njyewe nyine nakoze mwita ngo papa nyine kuko niwe twabanaga. mimi nimekomani kumuita babangu kwa sababu nilikuwa naishi naye. Ndabashimiye mwembi na mama Yvonne, Nawashukuru nyote, pia mama yake Yvonne, kubera ko ineza mwangiriye nitumye ngera ahangaha. wema mlionitendea ndio imefanya nifike hapa. Iyo mutemera kumfata, iyo mubi bigwari, Mungekataa kunichukua, ntago nari kuba kuri uyu mwanya mpagaze hano. singelifika kwa nafasi hii nikisimama hapa. Ariko ndabashimiye nk'imfura za papa, Lakini nawashukuru kama wazali wa kwanza wa babangu, kubera ko mwafashe umukingo ukomeye. ya kuwa mmechukua kazi ambayo si rahisi. Icya kabiri, La pili, ndashimira mukuru wanjye, namshukuru ndugu yangu mkubwa, ni umuntu ukomeye cyane, apana kuri njyewe njyenyine, kuri famiye yacu twese. ni mtu ambayo si mrahisi kwa jamii yetu yote. Njyewe na
navuga ko nagize ibyago ndi mukuru nciye ubwenge. Mimi niliweza kupatana na matatizo nikiwa mkubwa. We yapfushije umugabo afite imyaka 24. Yeye alipoteza mzee akiwa na miaka 24. Afite abana bari hasi y'abanjye. Akiwa na watoto chini ya rika ya wangu. Ariko mu by'ukuri kuri iyi ntambwe, lakini kwa hatua hii ngezeho nawe ayifitemo uruhare runini. Pia ana majukumu kwa kuwa nifike hapa. Kuko ni umuntu ujya kugira inama, iwe ntagira ikintu yatinya kukubwira. Kwa sababu ni mtu anakushauri, hawezi kataa kukuambia kitu. Ni mukuru wanjye akaba n'umubyeyi, niko nabyita. Ni ndugu yangu mkubwa, pia ni mzazi. Kuva nashaka sinzi kwigurira igitenge. Tango niweze kufunga ndoa sijui kubai kitenge. Kandi ukunda kiranutse. Na hiyo ni ukweli. Kandi ngira ngo mujye mubona ko nambara ibitenge byiza. Na mnaona navaa vitenge vizuri. Ni ujye ubingurira. Yeye ndiye ununua. Kandi sindicara ngo muhamagare ngo nkeneye igitenge. Na sijawahi muita nimwambie nahitaji kitenge. Yabonye umuntu ugiye kuzagura ibitenge byanjye n'ibya Rosette akabyohereza. Kiona mtu ako karibu kuja ununua vitenge na binadoze. Inakuja ikimeshonwa. Akwagura ibya mama akabyohereza. Ananunua pia ya mama anatuma. Nuko niko abayeho. Hivyo ndivyo anakaa. Ndamushimira. Namshukuru. Imana yo mu ijuru izamwiture. Mungu amlipe. Njyewe ntacyo mfite nawe namwiture. Chochote naweza mpea. Ikigira gatatu. Gatatu. Ndashimira familia ya Jean Jacques. Nashukuru jamii ya Jean Jacques. Ni musaza wanjye twabanye hano. Ni brother yangu tulikana yeye hapa. Ngira ngo ni nawe twazanye umunsi tuza hano. Na ndiye tulikuja na yeye hapa. Bambereye bakuru banjye beza. Wamekuwa ndugu zangu wakubwa wazuri. Twabanye nabo mu byiza no mu bibi. Tulikana wao kwa mema na mabaya. Nabo ndabashimiye. Pia nawashukuru. Nibarekeye aho. Hawakuachia hapo. Imana yabagiriye neza, bamaze kugenda bakomeza kunyitaho. Wakati waliweza kusafiri waliendelea kuniangalia nk'abavandimwe kama ndugu. Ikigira gatatu, mwa papa ningaho turi benshi. Wengine kwa babangu tuko wengi. Abandi nabo ndabashimira muri rusange. Wengine pia nawashukuru kwa ujumla. Hari ukuntu tujye twegerana cyane. Kuna vile tunakaribiana sana. N'abantu benshi batuzi ibyo bintu babituziho. Watu wengi wanatujua kwa mambo hayo. Ndabashimiye abavandimwe banjye, Imana ibahe umugisha. Zangu mbarikiwe. Tibagiwe Rosette. Bila kusahau Rosette. Ngira ngo murabizi agenda yasize abandagije. Mnajua wakati alienda aliniacha mikononi menu. Nukuri Rosette niwe unkurikira, ariko ajye yifata nk'aho ari we mukuru kuri njyewe. Ndiye ananifuata lakini anakaa yeye ndio mkubwa kwangu. Arige yageze mbaza ngo se ko ntazamusaba amafaranga. Alikuwa ananiuliza kwa nini simuombi hela. Ngo se ntago mba nyakeneye. Kwa nini sihitaji? Nkamutera brag nkamuga ngo ndayakurusha. Namwambia mimi nakuzidi. Ariko mu byukuri yampaye yakoze ibishoboka byose. Lakini alifanya nawezavyo. Nk'umuvandimwe ndetse n'umutware wiwe Nteziryayo. Kama ndugu pia na bwana wake Nteziryayo. Ndabashimiye. Nawashukuru sana. Ndashimira mama mbyara. Nashukuru mama mzaa wangu. Ntacyo nabona namuvugaho. Sina cha kunena juu yake. Ntago dusengana. Hatushiriki naye. Asengera mu bakomite. Yeye anashiriki kwa komite. Rero nawe kubera ko azahita akomereza ahandi. Lakini pia kwa sababu ataendelea pengine. Ntago byabaye ngombwa ko aza hano. Haikuwa rahisi aweze kuwa hapa. Ariko nari kumushimira imbere y'itorero. Ningemshukuru mbele ya kanisa. Kubera ko n'itorero bajya bagera iwacu barabizi. Kwa sababu ufika kwetu wanajua. Ko mama ariwe warumfatiye umukingo ukomeye. Mama ndiye alikuwa ananiangalilia sana. Mama yaje nagize ibyago. Mama alikuja nikiwa nimepatwa na tatizo. Nta cyerekezo mfite. Sikuwa na lengo. Ndamushimiye nk'umubyeyi w'intwari kuri njyewe. Namushukuru kama mama mshujaa kwangu. Iyo ntamubwira byinshi ntago mba narabigezeho. Bila yeye singefika kwa mengi. Ntago nzi n'ukuntu bagaburira abana kubera mama bahari. Mimi sijui hata kulisha watoto kwa sababu mama yupo. Yaramfashije. Alinisaidia. Murabona uyu mwana namukurikije ari mutoya cyane.
Mtoto huyu niliweza kumfuatilisha akiwa mdogo sana. afite n'ibibazo Pia alikuwa na matatizo, ariko mama yabanye nanjye lakini mama alikaa nami. hari n'igihe yajyaga aza kureba nijoro ko nasinziriye Kuna wakati alikuwa anakuja kuniangalia kama nimesinzia. akambwira ngo abaje kureba ko nasinzire nk'amazi ese niki kikuzanye mama. Namuuliza umeletwa na nini mamangu? akambwira ngo yaraje kundeba ko nasinziriye Niambia amekuja kuniangalia kama nimesinzia. agahita asubira muri sara akajya gusenga. Anarudi kwa sebreni na kusali. nari mfite abana bato bashoboka ariko Nilikuwa na watoto wadogo sana. uyu yari yakuze ari na munini Huyu alikuwa ni kibonge kandi mama arashaje na mamangu ni mkongwe. ariko nabyukaga ngenda saa 12 nibwo navaga mu nzu Nilikuwa naamuka 6 nikitoka nyumbani, ngasohokana na Mugisha mujyanye ku ishuri, naenda na mtoto nimpeleka shule. mama agasigarana n'aba ngaba Mama anabaki na hawa wengine, akabitaho. anawajukumikia. Njye ntabwo nzi ngo bajya banahaha gute kubera mama. Sijui hata vile watu hununua vitu kwa sababu ya mama. Ndamheruka muhereza amafaranga runaka, Nampa tu hela fulani, yashira akambwira ngo yashize, ikiisha ananiambia imeisha. kandi akamenya kwita kuri buri kimwe cyose Na tena najua kuangalia jambo lolote cy'abana. ya watoto. Ndamushimiye cyane. Namshukuru sana. Ndashimira Clementine, Namshukuru Clementine. ni umwana twabanaga, Jaribu kukomboa muda, masaa yashize divi gerageza. bafatanyaga na mama. Alikuwa anasaidiana na mamangu. Agera mu rugo naramubwiye ngo nanga ibintu bibiri. Alipofika nilimwambia nakataa, nachukia mambo mawili. Naramubwiye ngo nanga umuntu ubeshya, Nachukia mtu muongo, nanga n'umuntu usuzugura. nachukia pia mtu ambayo hatii. Ibyo byombi byubahiriza tuzabana neza. Hayo mambo ukitii tutakaa vizuri. Ntago napfa n'umuntu ngo yamenye ikirahure cyangwa ibindi. Siwezi kusana na mtu yakuwa amevunja glass. Ariko ndamushimiye kuko yambereye umwana mwiza, Namshukuru amekuwa mtoto mzuri, ankundira abana, akanipendea watoto, afatanya na mama. akasaidiana na mamangu. Ndamushimiye cyane. Namshukuru sana. Imyaka twari tumaranye Miaka tuliyokuwa naye byampaye kumugera ku mutima, imenipa kumuweka moyoni pangu. azakomeza mbere umwana aho nzajya hose. Ataendelea kuwa mtoto mahali popote nitaenda. Ngeze kuri famiye ya muzehe, Nifika kwa jamii ya mzee. papa ni umuntu w'intwari kuri njye. Wangu ni mshujaa kwangu. Sinzi ukuntu namuvuga muri aya masaha. Sijui vile naweza mzungumuza kwa wakati huu. Yabanye nanjye, Alikaa nami, arankunda, akanipenda. papa arankunda, kandi n'abantu b'inshuti zanjye zose bazi ko papa nkunda. Hata marafiki wanafahamu ya kuwa baba unipenda. Ni ukuvuga ngo nta kintu ajya akora atabanje ngo ambwire. Hakuna kitu anatenda bila kuniambia. Ajya ngisha inama, ananishauri, akambwira ngo mafiye ngo none ngo kino kintu turagikora gute. ananiambia mtoto wangu tutafanyaje jambo hili. Akambwira ngo ni wowe mfura yanjye, Naambia wewe ndio mzaliwa wangu wa kwanza. niyo mpamvu nshaka kubwo dusangira ibi bintu. Ndio sababu nataka tuchangie maneno haya. Yabanye nanjye, Aliishi nami. ntabwo nzi ngo inzu yo muri Kenya bajya bayishura gute. Sijui lenti ya nchi hii vile ulipo. Ibyo bintu byose ndabimushimiye. Hayo mambo yote namshukuru. Ni umubyeyi mwiza, Ni mzazi mzuri. wabanye nanjye mu bikomeye, Baliishi nami kwa abana nanjye mu byiza. kakaa nami pia kwa mema. Ndamushimiye aho ari, Imana yo mu ijuru imugiriye neza. Mungu wa mbingu mbariki. Icyo mpora musabira nuko Imana yamwongerera iminsi yo kubaho, Kwa Mungu amemzidishia maisha. akazabona ababuzukuru biwe bakuze. Hawezi kuona wajukuu wakiwa wamekoma. Bigira baramu banjye, Pia kuwa na brother in law. njye ntago tujye tubana ngo wenda bya bindi nza numva abantu ngo bazashwana na baramu babo, simbizi. Mimi siishi vile watu husema. Kuko njye icyo ntakunze nkivugiraho, Kwa sababu mimi kile n'icyo ntakunze nkacyemereraho. na kile staki nasema hapa. Bambaniye neza, Wameishi nami vizuri nka baramu banjye. kama brother in law zangu. Ni muzehe ahantu abari ntabwo hakunze kuba hari amarezo. Zazi mahara naishi hakuna network. Uyu niwe njya acishamo ibyifuzo byanjye byose, Huyu ndio napitisha mahitaji yangu yote akabasha kubimugezaho. na namfikishia. Nawe ndabimushimiye. Pia namshukuru. Ndashimiye ya Olivier,
namshukuru pia bibi. ntago arahagera ari mu nzira, Hajafika bado ako njiani. nawe ni umuntu w'umugabo cyane, Pia ni mtu mkubwa sana, ni mukuru wacu nawe, ni ndugu yangu pia mkubwa, ariko yafashe umukingo ukomeye ku muryango wanjye, lakini amechukua jukumu kubwa kwa jamii langu. ntago yigeze adutererana. Hakuweza kutuachilia. Ni wa muntu ujya uvugisha abana buri weekend, ajya avugana n'abana mu buryo aba batoya bajya bamwita ngo ni se. Kwa namna hawa watoto wanamuita babake. Ndabimushimiye cyane. Nawashukuru sana. Intambwe mubona uyu mwana yagezeho, hatua mnaona mtoto huyo amefikia, niwe wabigizemo uruhare. yeye ndiye alimeweza kujikumikia. Twamaze amezi ajya kugera 5 turi Gatagara. Tulimaliza miezi 5 tukiwa Gatagara. Ntabwo nareka kumushimira n'umuryango we. Siacha kumshukuru pia na jamii lake. Bamfashije. Walinisaidia. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Mungu wa mbingu awabariki. Ngana ku musozo, nikitamatisha, ndashimira itorero muri rusange. Nashukuru kanisa kwa ujumla. Twabanye neza. Tuliishi vizuri. Nta muntu twigeze tugirana ikibazo hano mu itorero. Ndagira ngo niko ntekereza. Weza kukozana kwa kanisa hili natumai. Ndabibashimiye ko mwambaniye neza. Nawashukuru yako mmeshi nami vizuri. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Mungu wa mbingu awabariki. Ndashimira abamama. Nashukuru wa mama. Ni itsinda rikomeye mu rusengero. Ni kundi kubwa kwa kanisa. Bajya bakora ibintu byiza. Ufanya mambo mema. Nabo ntago nareka kubashimira. Siwezi acha kuwashukuru. Twabanye neza cyane. Tumeishi nao vizuri. Ndashimira itsinda nakoreraga muri rya diakoni. Nashukuru kundi la madikoni. Nabaye umudiyakoni wo muri uru rusengero kuva 2017. Nimekuwa diakoni tangu mwaka wa 2017 kugeza uyu munsi. Hadi sasa. Twagize abayobozi batandukanye. Tumekuwa na viongozi tofauti. Ariko mu by'ukuri twabashije kuyoborana neza, kubana neza nabo. Lakini tuliishi na wao vizuri. Ni itsinda nkunda cyane cyane, ariko banapenda sana sana. Ntabwo nabivuga ngo mubyumve. Siwezi sema alafu msikie. Nubwo twese tuba turi gusenyera ku mugozi umwe, ariko itsinda rya diakoni ndarikunda. Sote tunasaidiana, lakini kundi la madikoni ndabakunda nawapenda kandi barabihize. Na wanajua. Ntago nareka gushimira abayobozi batuyoboye. Siwezi acha kushukuru viongozi waliotuongoza. Pastor John Chugihe yari umudiyakoni. Alikuwa bado ni deacon. Yaratuyoboye neza. Alituongoza vizuri. Ndetse icyo gihe ndatekereza bafatanyaga na mama Moise. Natumai walikuwa wanasaidia na mama yake Moise. Njyewe ngira ibyago nibo bari bahari. Nikipatwa na tatizo ndo walikuwa. Babanye nanjye cyane. Walikaa nami sana. Bangiriye neza. Walinitendea mema. Baransuraga ijoro n'igitondo. Walinikujia uchana msiku. Ndabashimiye. Nawashukuru. Hanyuma nsoza ndashimira ubuyobozi bw'itorero. Nashukuru viongozi wa kanisa. Mwambereye ababyeyi beza cyane. Mumekuwa wazazi wema kwangu. Beza cyane. Wazazi wema. Sinzi ukuntu nabivuga. Sijui nisemeje. Hari ibyo abantu bajya bavuga wenda basa nk'abari gusegereza kugira ngo wenda babone amagambo. Kuna vitu watu ujiwekelea tu na kusema. Ariko ntago ari byo nshaka kuvuga. Mimi si hivyo nataka kuzungumuza. Bampaye kwisanzura mu buryo nje nta muntu najyaga ngera imbere ngo ntenye kumubwira ikintu. Wamenipa uhuru, kila yoyote nilikuwa nafika mbele na kumwambia jambo. Buriya umuntu yayobora abantu hari igihe ujya ugenda umenya nyine abantu uko bameze. Kiongoza watu pia unawafahamu. Ariko mu ntege nke zanjye, kwa udhaifu wangu, baramfashe, walinishika mkono, barankomeza, wakanishikilia, banga kundekura, hawakuniachilia kugira ngo ntabwo nisiweze kuangamia. Ndabashimiye. Nawashukuru sana. Ndabashimiye cyane. Nawashukuru sana. Ndabashimiye. Reverend ntawe uhari. Nawashukuru Reverend hayupo. Nari kumuvugaho nawe nje kubyara uyu mwana, papa we yaramuhamagaye. Nilipokuwa najifungua mtoto yari ku musozi ngo adusengere. Iti atuombe. Ngo umugore agiye kubyara. Binti anaenda kufungua. Ahita amubwira ngo ntimugire ubwoba, murabyara neza. Na kumwambia musiwe na hofu, mtazaa vizuri. Kandi murabyara umwana w'umuhungu. Na mtazaa kijana. Muzamwite Samuel. Muweze kumuita Samuel. Uyu mwana wanjye yitwa Samuel. Mtoto huyu anaitwa Samuel. Iryo zina yarikuye kuri Reverend. Hilo jina litoka kwa Reverend. Ndamushimiye. Namshukuru. Iryo zina niwe wari mwese. Hiyo jina ndiye aliweza kumuita. Ndabashimiye ubuyobozi bw'itorero mu by'ukuri. Uongozi wa kanisa kirasmi. Nshimira Pastor John. Nikimshukuru Pastor John. Yabanye nanjye mu bintu byinshi cyane. Amekuwa nami kwa mambo mengi sana. Kubera ko yabaye muri diakoni. Kwa sababu alikaa kwa deacon. Ntago njya ntinya kumubwira ibintu byinshi. Sina shida kumwambia mambo mengi. No muntu
njya nisanzuraho cyane. Ni mtu ambaye anasikia uhuru kwake. Ndabashimiye rero. Nawashukuru. Ndashimira mama Revera wo muri Zion. Mama Reverend wa Zion. Kwa 8 kugeza ku itariki 1